Dame i gospodo, želio bih najprije da se toplo zahvalim njegovoj ekscelenciji gospodinu Tajaniju na pozivu koji mi je uputio i na časti koja mi je na taj način ukazana da se obratim Europskom parlamentu tokom njegovog plenarnog zasjedanja. Ovu priliku sam shvatio kao šansu da europskim parlamentarcima i široj europskoj javnosti predstavim ono što su dometi ekonomskih i demokratskih reformi u Crnoj Gori, da predstavim rezultate koji treba da Crnu Goru preporuče da uskoro ostvari svoj konačan cilj, punu pripadnost europskom sistemu vrijednosti i Europskoj uniji. Moja poruka na ovu temu je da se Crna Gora veoma odlučno, stabilno i dinamično približava tom svom cilju i da veoma uspješno igra ulogu zemlje lidera u pregovaračkom procesu i promotera europskog sistema vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Također, ovo je bila prilika da razmijenimo informacije o aktuelnom stanju u regionu Zapadnog Balkana i njegovoj europskoj perspektivi. Dio vremena i u našem bilateralnom razgovoru i tokom izlaganja pred Europskim parlamentom bio je posvećen otvorenim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana. Mislim na Makedoniju, Bosnu i proces pregovora između Beograda i Prištine. Upoznao sam predsjednika Tajanija i njegove saradnike, a kasnije i europske parlamentarce o našem viđenju puteva za rješavanje tih pitanja. Tokom dana mi ćemo nastaviti razgovor na te teme. Ali ključna poruka na ovu temu je bila da europska integracija Zapadnog Balkana također nema alternativu i da to nije pitanje od značaja samo za naš region, nego da je pitanje od značaja za stabilnost, razvoj i globalnu konkurentnost Europe.